mi smo, GONG, Pravo na grad, Teo, ekipa i sindikati iznijeli jedan svoj prijedlog promjena pravnog okvira za referendum. Gurali smo to i nažalost ustavne promjene su propale, nije došlo do tog, iako je to još na dnevnom redu praktički, recimo formalno, na dnevnom redu Sabora. Pitanje kada će to oživjeti. Možda ćete vidjeti da su neke stvari čak slične kao u Makedoniji, dakle neke odrednice koje smo stavljali. Mi smo predlagali dakle da se uvede fiksna brojka potrebnih potpisa, to je oko 200.000 potpisa. Dakle, u Hrvatskoj imamo oko 4 milijuna birača, kao što ste vidjeli. Mi smo predlagali da to bude 45 dana za prikupljanje potpisa rok i da se odrede lokacije na kojima se ne smiju prikupljati potpisi, poput javnih ustanova, dakle škola, bolnica ili vjerskih objekata, što je vrlo popularno u Hrvatskoj. I ono što je bitno je da se definiraju pitanja o kojima se ne može odlučivati na referendumu. To jest, možda je grubo reći ne može se odlučivati, nego pitanja o kojima se ne odlučuje ako bi se ona ugrozila određene stvari, pa poput ljudskih prava, prava manjina, poreza, imenovanja u nadležnosti Sabora, mislim da je to u Makedoniji isto slično. I ono što smo predlagali je dakle da građanske inicijative ne moraju prikupljati odmah 200.000 potpisa, nego da prikupe određeni broj, primjerice 10.000 potpisa i da onda s tim nekakvim predkorakom idu na Ustavni sud, kako bi Ustavni sud rekao da li može ići to ili ne može ići, dakle da mu da zeleno ili crveno svjetlo, pa da onda bez veze ne skupljate 200.000 potpisa. Dakle, u Hrvatskoj mi skupimo potpise i onda to predate Hrvatskom saboru i onda Sabor ima pravo to poslati na Ustavni sud, na ocjenu ustavnosti. Dakle, vi prikupite, ne znam, 500.000 potpisa, Hrvatski sabor kaže, dakle, političari kažu nisu za to, pošalju na Ustavni sud i onda vam Ustavni sud kaže, pa to vam nije u skladu s Ustavom. Dakle, onda ste bez veze prikupljali potpise. I to smo isto, dakle, predlagali da se uvede taj neki predkorak. Umjesto ovih kvota izlaznosti, dakle, mi sad nemamo nikakve kvote na državnom referendumu. Mi smo predložili ove kvote potvrđivanja, takozvane. I onda smo razdijelili po vrstama referenduma. Da li se radi, ne znam, o referendumu za promjenu Ustava, gdje smo bili, evo, dosta strogi, 50% plus 1 od ukupnog broja birača, ili da li se tu radi o organskih zakona ili o običnih zakona, lokalnih referenduma, dakle, tu smo predlagali 25% plus 1, da bude za ili protiv, naravno pod uvjetom da to čini tu većinu. Vidjet ćete, možda neki od vas već znaju, da Venecijanska komisija, dakle preporuke Venecijanske komisije idu u pravcu ukidanja bilo kakvih kvota. Međutim, bar naše stajalište u GONG-u je, dakle, u prilikama gdje još nemamo razvijenu demokratsku političku kulturu i od strane građana i od strane političkih elita, mislimo da bi bilo dobro uvesti bar nekakve kvote koje ne bi bile prestroge. I ono što smo predlagali je da se odluka na referendumu može mijenjati samo novom odlukom na referendumu, takozvani paralelizam procedura, to vam isto poznato. I ono što je važno je, dakle, pored ovih nekakvih pravnih elemenata, detaljno regulirati kampanju referendumsku. Financiranje kampanje i medijsko predstavljanje. Mislim, mi smo imali taj referendum o braku, takozvani referendum o braku, gdje mi uopće javnost ne zna koliko je koštala ta kampanja. Dakle, nikakvih izvještaja nije bilo. Dakle, vi možete praktički s nekoliko milijuna kuna, eura ili denara uveženih ili, ne znam, ili domaćeg novca promijeniti Ustav praktički. Dakle, tu u Hrvatskoj nema nikakve regulative po tom pitanju, ni po pitanju medijskih pravila praćenja referenduma. Mi smo uveli donijeli smo dosta dobar zakon o financiranju stranaka i kampanja i to nam je bio uvjet za ulazak u Europsku uniju, jedan od uvjeta. I dakle, tu se donose nekakve odluke. I na referendumu se donose odluke, pa zato je bitno regulirati moć i utjecaj novca u referendumskim kampanjama. I evo, dakle, mi smo nekako uspjeli zagovarati, izlobirati da se krene bar u izmjene zakona, jer zakon možete lakše izmijeniti nego Ustav. Za Ustav vam treba dvotrećinsku većinu. I pojavio se taj nacrt zakona, on je bio na javnoj raspravi,
trajalo 20 dana, tu negdje. Dakle, mogao je svak komentirati taj nacrt prijedloga zakona i mi smo poslali svoje komentare. Ono što su naše bile glavne zamjerke za taj nacrt zakona o referendumu je uvođenje obaveze prikupljanja potpisa u uredima državne uprave. Dakle, tu u Hrvatskoj mi nismo imali takva iskustva do sada. Referendum građanske inicijative pripada građanima i to se prikupljalo na trgovima. Naravno, bilo je tu problema da su se potpisi skupljali i na nekim mjestima gdje se nisu smjeli skupljati, ali to je nekakva ta fleksibilnost koja na neki način treba biti. I sada se dakle predlaže uvođenje prikupljanja potpisa u uredima državne uprave. To pokazuje da je u biti vladajuće jako strah građanskih inicijativa.